Vabe shabiki kana kutoa ibetile no dhoku na kasapoti wani jamaa ungi weta wa Kitek iti kuinangelekani mbingi wana Biblia ni so akulite why is the church against ando kutoa ibetisi akele na mwana kanisa ni wigwa no mpaka angawambe ku divorce angawambe kuikata ani kanoka atwa na ingi that you wibatwa kutoa na then watu ani ambezwi wibatwa kutoa na ingi akele sino sia mtemboso ikintu chambe very important na ati undu wekiwe ni mundu nge Bibiliani uti umaanisha ni wonga iwendete na ninge tuiwala tumiase tutumeni ni lasi kuta example kana for your example nzio na ndugu ona satani ndo Bibiliani nujika satani nubithe Bibiliani na niko tumwewie ibindemo Yesu akolilwe obo wa maundu asu na sia nundu andu kudia kwigwa niyo kitumi masukumie Mose na ndo alange mpaka amaeka me kondo mekwenda kwa kwe maundu meka wa Bibiliani na tikwithia ngai ni wa approve lakini ni kwithia ando ni mesa koiye ngai yaeka no kwati so but secondly in a very express way ukapanga no twake biti chake ele no choice yaku no choice nundu ando to malala to choice yo make ko maundu mathuku to choice yo ko any choice lakini twasia kila kindu wa choose chonde ki consequences kio maundu ala me kumela nundu maundu amwa lo kwika ni maundu mate mwendesia ngai na male omwendesia ngai male omwendesia ngai osio wa ngai ko wona kaneni wa thayo wako kwa it is very important ni kindu cha bata muno anaza akomanae first of all etha we mu Kristo no talana andu memindo mingi no we aonange maendo banga usijui ogemo sio usijui chao ama couple kema no sa chao nukona yu mundu komanda kweka nai da excuse kwa ke Bibiliani examini mufano na tunenge tuneza magundi sioni ni kana mundu atwaye mundu muka wake omwe keka ngai ni wenda kurenga munduume akaingi with yombi ya Adam akoma kemeana una lakini amunenge jao omwe no sio muko no wazembizi Adam baka yetu ndo tailoya kwa for me the best thing ni ukatwa omwe no enough nione chomoba kwa kwa radio ntuamba kwa ndio tuiwanesa wakati ambako ni kila dina usu singaiti mwende na umbikane sana kunzome diane kana ila ni twana ni wana umanye mwingi okay hopa sanga tumeka obongo date keleto na ni wa kanisa baithina okay tumeka obongo ni kana wekana kwebani utumia obongo kino weto ugo yinjiwa wakati anakwenda ugo no obongo pasa ningi zito tabia satani tuwa idhama obungu andenu ni satani kwa uambia maundu obungu to mindo by the way masi yakangutabye na nditabya mwethukesia kindu kila kisio koyo lwambe ni mundu kukwenda oilie ondo oilie okay mundu nyine ilio nilio nikimodho nilio na nilio nisomete mpaka 8 nisomete mpaka university nilio na nilio maisha mako mailiona akwende oiliata oilondo wili na withia mundu suba isilio koia nundu no kwese ndukatinda ngala sawo bitheta maundu nundu kigata no kwese na akwende oiliata lakini wa mukenga we malaika na mabiga numbate thia we na mazobi wo mundu ni mwali kathinani kana wili akoni wipodo wa wili nesa wiso yudamba wili mwelanzo kana biga numboeka la kintu kingi meka po mio hivi mwano yani Madam Lydia dating moitwana mwaile date binda yanata kana naona mundu mukayambe natoa na muthenya uso ai izuna go not only to Madam Lydia it is not possible izia ona nendo muzungi ati nundu ni wangweta
Utuya iditya nini benge bane bwazo so ya ya mwanake waendie amwetu waendie ndanzini na agoma na mwanake wa imu na madwana na ila maendie ogoma kwa mwanake wa imu mwetu eza kugelo tukwethe mwanake imbia usu akazomba kaima Wewe ati izu yainge wa ilingi bano ilambano twane ya watu ya nini kwa huku komana na mundu in other words wanozuwe kwa watu ya tukakomana na mundu nundu ni stranger no thinake na umwamina on day one kwa huko na ndiye mwanande 1 or 2 days but in my opinion at least mwakoma nundu neko tangabya nundu kaza kuigwetha mundu aimbia usu wakazomba nwe na nduma na nundu wa imu the point is ni be ibindala mu date ni kutengemea na bala mwe nundu the mundu mu in the same village no mu date for a short time kedumi mukona na mala mainge kana moyanie oyemwe pesi numbinge basic mwesene lakini the mundu mukomanie mutezene na ndi mwakomana for the first time again ni mukona na frequently no mu date within a short time my recommendation is at least 1 year lakini uketha mwendeji mundu mwe Mombasa unge ilobi 1 year may also not be enough kitumi frequency yenyu ya kukomana nini na ni waile komana mundu at least don't do na mundu completely lakini waile mmanya to a percentage utonya ku make decision ya kana whether this is what you want or this is you cannot do with this kwa ebindela ya ilete depending on your circumstances Honorable Dennis Denia Kasenwa vika enzeni masini kule Niki akamateaniawa nundu ikoma na gyo tuko muimano hivi ikatiwani au me angi Niki akamateaniawa ulawizi akamayanewa nuna na akameba izu general na izu stereotype akamayane actually generally twede tukwazi ba au me ni mume baba kuyaka yuzu no wanangagizwa ile alezi with no mundu muka fulani no mundu muka fulani umwe wake wozie I mean generally everywhere nitweze aume ni magodha nasuni mama tono dio bana ibika bangi ukela kwanza ukileta tabata unduneka lakini aka tetu mara jazo but unless basa with you na isu biasness na the anu kwiwende ne wakana nuona aigatuani andwangizi manisha niwe uslek plus kukati wa ndio maanisha kana timu yani indi mjamaa huwa I think ndio report neza kitumi kukati wa mazi huyo maanisha kana ni wokwendwa most likely ni mundu mwanake I mean nono kukati wa ndio maanisha kana na kati wene etikila not unless with omwe amutamuke akamwendia ni yawa that with jamaa wote uko na zindu neza nondo ninge madhina meo kwa umeni madhina meo lakini ona kwili uko na madhina zo au meni mmeka zemani hizi akamo nondo munju leo nenge mundu kilo kwenda na no mundu yakamukula ni aje and I'm not saying that andu maile tokuthinza lakini kwi andu uifanya kuwe na stress kana le undu ibonesa ole gwanisa muka uone au mandu kanza aume ai jamaa uzya kulie sio na nundu aweta kana muyaka mokela matumo mokela matumo ai mala se politio kendo sio ni mokela matumo mangi muno ni mwamuzemba nyamuyalo yuko kati wa ele mancha kukati wa toimusongia kukati wa ni kawaida nondo Madam Lydia Zuoga kiliotembeto kaleo Venezuela munduume wambia kwenda out pasa gela Zuoga kanisa ni ndona tumogosana na metho mawendo mbona I don't have a problem nani ndio kweli ayimeka ongea wewe kweli wewe ndio ndo baba mwingi meka ongea ndio nyako ya masa mateo kanisa ni wewe meo kunza labda kulote mela au kada meo kuma uzeza melo mawendo pasa you get out asiawa by the way aine ndia kati with a problem no ale kukati ya kuisala ndeto lakini undo behave ever la we ukada mundu uzwe kuli ya nukatikita ukada kuli okantu mosiendi na kwenye tamasika la nitembea undo kule ni aje nilangi manabe na problem lakini wewe na mbetro wewe kule ni aje oma na wiko so jamaa ethia mukano kule ni aje owe mutwae jamaa ambe utana nondo noanza kuyikindo jamaa uzora nanaze ndo naze mukaze no waka Niki message kwa ni message sio ela azemuka azenaka no onekana no there maybe knocking we wait na ndao kana knocking one to kwa kimi ndi mwamosi ama tuma muno wala mozi ama tuma mwingi muno na ingi mugaidi okwo haimulate ingi na jamaa inaite olibwa inoete sana
Adamwe asia kome sene gutumite ethia ebala wendine wa mutwano ndise asuma semba amwe nanga traibako okele binda wako so withi o wako so withi mutumia bikaba ndo akole na ine kata mbe wana mada bozi odinda zembe ko ni bagubi ndo gede ane baza bawo zemba na oladwe na yozi okane bagubi ndo mume noni ya muzeo munondo nya wathikeli akatundi o jamaa wanage bada nage lakini mada bozi mwe naole kuzemba gune kuinge muno ndo with the time o mume okwazia akanoa secondly udwa wani wele kuyumbadia kuseto nundu yo naitho gati ndalelo zembete kwenyuzi ogete sana mbe ikasoma li onekasi ogeza kumbania mozi ende nundu ebya wena tukukwela wazemba tuyagua ni ziongo iloe mozi wagweka lonya ikanite na mwekeza kwaka mozi kwa madamu ne bundize kuseto na ikanomba ni mozi ula wake remember gugo zemba ogweta ko agweta agone kuthenya ake no egiana ni watu liye na aka kwake mesi ama aende zia jude aka kwake bandu ziana ziake zizo zemba uko kuzemba ko